First of all, the EPAC TV News welcomes everyone. Amit Shah की फ्री मूवमेंट वफम कांगपोकपी अरेम ताखरे कांगपोकपी लादुन चटप ngमखिद्रे फोर्स की खोंगचसु चटहनखिद्रे सिक्योरिटी गाड़ी मई थाखरे कुकी नहा अम सिरे निफु हेन असोपन नंगरे हाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह न मास की तांग निपानदगी मणिपुर की लंबी सिंग फ्री मूवमेंट याहन्ननब पिरखिब इंस्ट्रक्शन की मतुंग इन्ना ngarang security akan section thorang loinana MST gi passenger bus service hauduna National Highway 2 Senapati tamna chatkiba bus Kangpokpi district ki mafam kaya da masung yamlaba kuki singna lambi thingmudagi nanthok tuna chatpangam kidre Union Home Minister Amit Shah gi wafam aremba takre amaromda post ki ingtapagi paujel pu khongchasu security sing chathan kidre Rapid Action Force na तोंब मिनी बस अमा कुकी सिंग मई थाखिबग लोइनना सिक्योरिटी फोर्स की माइकैदगी लंबी थिंब कुकी नुपी नुपा सिंग तखाइना होटनबदा टियर गैस सेल सिंग कापखिबग लोइनना खोंजंग चंगसिलप कुकी सिंग की मरक्ता मियोय अमा सिखिबग लोइनना निफुरोम हेन असो अपन नंगरे असोक सिंग मनुंग द मियो ट्रातुति यामना फिबम लुना सोखि हाइरि सेंट्रल गवर्नमेंट की लखलप थोरांग की मखादा ngarang ayuk Imphal की इंटरनेशनल एयरपोर्ट तगी पैसेंजर बस सर्विस अमदी हेलीकॉप्टर सर्विस लमथाखी मसिंग यामलाब सिक्योरिटी फोर्स नाक छिंदुना लमथाखिबा रूटसिंग अदुदी इम्फाल दगी कांगपोकपी फावरगे सेनापति यौबा अमदी सेनापति दे कांगपोकपी फावरगे इम्फाल यौकदबा बस अमदी आतई गाड़ी सिंगने इम्फाल दगी बिष्णुपुर फावरगे चुराचंपुर यौगदबा अमदी चुराचंपुर दगी बिष्णुपुर फावरगे इम्फाल यौकदबा बस अमदी आतई गाड़ी सिंगसु लमथाखिबने रूटसिंग असिगी मनुंग नेशनल हाईवे 2 द इम्फाल दगी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट फावरगा सेनापति यौन चटकदब बस अमदी अतई गाड़ी सिंग कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मफम कयादा मसिंग यामलब कुकी नुपा अमसुंग नुपी सिंगना लंबी थिंबग लोइनना इरांग थोरखिबनी अदुब अतई रुट की ओइनदी हौजिकमकी ओइन इरांग थोकपगी पाउ लेत्रि इम्फाल दगी लमथादुना सेनापति यौगदब बस अमदी अतई गाड़ी सिंगी खोंगचट मपुंग फानदनब मसिंग यामलब कुकी सिंगना ngarang ayuk anganbadagi hauna thoroktuna modbung gambi phai kaithel manbi amadi proper kangpokpi de lambi thingmagi akan mathabak chathaki lambi de gari chatpi yadana nung uwa pashinbag loinana tayar mai thaduna thamki lambi chatpada apan ba ayet pathokan dana ba haiduna kangpokpi gi tongan tongan mafam chingda masing yamlaba security force sing deploy tawduna thamlabasu kuki nupa amasung nupi sina chingthak tagi national highway da nungjaw sing inthraktuna lambi thingmagi thabak chathaki ipak tv news na phangma pawamagi matung ina gamgi phai amasung kaithel manbi area da security force amasung lambi thingma kuki sing ani gi marakta chawna mukna ba thorakhi kaithel manbi area da lambi thingba sing amadi security akan ba mukna sing kadom dagi kapthorak pano khangdaba nongai maru panduna lambi thingda saruk yaba kuki na ama leikhidaba loinana miyoi 15 rom asu apan nangki leikhidaba mi adugi maming galgaw long sing sit chai kunthra kawi kaithel manbi ward number ani dagi ni hairi ngamgi phai area da su security force amadi lambi thingba sing akan ba mong da mukna ba galoinana security force na tiar gas shell sing kaptuna miam tan khaina bu hotna ki nakal ani gi marakta mukna ba thodokta lambi thingba gi khongchat khiba sing kuki myoi kuntha gi mathak asu apan nangduna manak nak palaying sangda pukhatuna laikan nakhi loinana asok pasing adugi manungda myoi tratrukti yanu sathina aruba phibam de soki hairi modbung dagi hauraga proper kangpokpi phawbagi marak mafam kaya de lambi thingba singa security ga force ka muknabagi thodok sing thoki security force na tiar gas shell sing kaptuna miam tan khaibagi thabak sing chathaki khongjang changsin kiba singna security force ta numlang sinduna amadi nauri kapsilaktuna akan mamong de landarakhi amadi security force na tonglakpa minibus ama khongjang changsin kiba singna mai thaduna mangan ki haire nakal lamromda ngarang dagi manipur gi highway khudimak free movement chatna halagani karigum maduda athingba pirakpa tarabadi logi oiba akanma serak piragani haiba warep lauthokhraba matung ngarang Federation of Civil Society Organization Foxna chatminai blup singa peace rally chatna na lakpada security force na athingba pirakpadagi khongchat adu mapung phan kidre imphal gi kabo lekai de leiba force ki office tagi ngarang ayuk pung nipan makhairam taraba matung da lamtharaba matung peace rally adu chatna na tholakpada security force na lengak ki ayab yaudi haidun athingba piki athingba marakta force ka chamin nari blup singna magi gari sing thogdun chatpa houneki
पीस रैली अदुग मरी लेने पाउमिसिंग उनब अमदा फोर्स की प्रेसिडेंट टीएस मनिहान हाइखिबदा इरांग असिना मरम ओइरगा चटपा फंगद्रिबा मणिपुरी लंबीसिंग होम मिनिस्टर हाइरखिबा अदुबु सपोर्ट तौबु ओइना लमदम असिदा इंगतपा लमदम अम ओइरकननाबा पीस रैली असि चटनाबा होटनबन अदुबु फ्री मूवमेंट हाइरगा अथिंग थमदिलकपा हाइबसि लेंगाक असिगी असोइबनि फ्री मूवमेंट ngamloidaba oirabadi karigi फ्री मूवमेंट हाइगदौरिबनो चाथोक चासिन फीदी हल्लगनी हाइबगिदमक्ता पीस रैली असि सिनबनि अमरोमदा इंडिया लेंगाकना तौ हाइबा मणिपुर मियामना तौदुना लाक्ली मसिगी मथक्ता खुलंगाकपसिना पाइरिबा खुलाइसिंग अकक्नबा मतम थादुना पिखलकनबा हाइखिबदा मैतैगी ओइनदि खुलाई कया पिखतख्रे मसिदसु नत्तना एमएलए मिनिस्टर सिंगी युमदा फावबा खुलाई थिंगत हन लेख्रबनि अदुबु कुकी सिंग माइकैदगिदि लेंगाकना थरकपम अकक्नबा मतम फावबा खुलाई पिखलकपगी महुता मतम अदुम सांदोकपिननबा हुजिकसु हाइरकली कुकी सिंगना इंडिया लेंगाकता फोंगना सिंगनलिबा फावबा मखोगी मथक्ता एक्शन अमता लखटपा ngamdaba हाइबसि यामना लेबक थीबनि सिक्युरिटी फोर्सना चिंगमैरोंग यरकपदा अथिंगबा थमलबा मतुंगदा मागी ngamnaba laknaduna sekmai याफाई कोल फाव लाखी मफम मदु यौबदसु ngahek muknaba thoki लेंगाकना सिल्लिबा एमएसटी बस अदु मियोय अमता तोंगदबिदा यामलबा सिक्युरिटी फोर्सना ngaktuन चंगचिनकी पावगी मिफम अदुदा फोर्स की चटमिनरिबा लुपसिंगी मकोक थोंगबसिंगसु सरुक याखी महाकना मखा तारदुना हाय तसेंगना फोर्सना सिंदुना चटलिबा खोंचेत असि इंडिया लेंगाकी वफम अदुबु इकाई खुमनबु उल्ली अदुबु कुकी सिंगनदि इंडिया लेंगाकी फिरेब अदु इंद्रि हाइबसि मयक सेंगना ताकले ngarang खोंचेत अदुना इंडिया लेंगाकना कया यामना मपुंग फाना थबक ओइना ओंथोकि हाइबा खंदुकनबनि अदुबु लेबक थीबदि सेंटर लेंगाक अमदि मणिपुर गवर्नरना थमलक्की वफम अदु माइ पाखिदे फोर्स की अपामदी शांति की पाउजेल पुदुना कम्युनिटी खुदिमक अमत ओइना हानगुमना तंगदु लेताना लेमिनबगी वखलोल अदुदा मांग थारग चटपनि अदुबु चटपा हौरकपदगी हौना सिक्युरिटी फोर्सना अथिंगबा पिदुन अदुम लाखी मपुंग फादबा इंडिया लेंगाकी वरेप असि तसेंग यामना लेबक थीबनि nganangi फोर्सना सिनखिबा खोंचेत अदु कानबि याबा चाउना लei हाइबसि मियामनासु खंबिरे फ्री मूवमेंट याहलगनी हाइबगी वहनथोक लेते अमदि तुंगदा चथोक चसिन तौबद खुदोंग थीबा थोकदबदगी कनबु ngamगदौरिबनि नकलमरोमदा यामना इनफॉर्मल ओइबा इनवाइट अमदा भारत की होम मिनिस्टरना हाइबदी भारत के होम डिपार्टमेंट सिलगा मणिपुरी लेरिबा सीएसओ लुपसिंग मकोक थोंगबसिंग लोइनना कुकी की मियोसिंग सरुक यारगा अपुनबगी मिफम अमा लाक्लिबा मार्च की तंग 13 दा फंगनी हाइरकलिबा असिदा फोर्स की थौमिसिंगी ओइनदि सरुक याररोय हाइरे मणिपुर की लेरिबा गवर्नर अमदि सेंट्रल लेंगाकना तुंग कोइन चटनबा याबा मरु रिजोल्यूशन अमा लौननबा कौरकपा मिफमदा सरुक यागनी मदु नतना ngahek ngahek की ओइबा फिरेप लौरकपगी वरेपतदि सरुक यारोय हाइखि अमदि हौजिकसु मणिपुरदा लान लोइद्रि हाइबसि मियामना खंजिनबियु मणिपुर की गवर्नमेंट चिंगा मसुंग तंपाकता खुलाई थिंगलकनबा खंगनख्रबा मतुंगदा तंपाकी ओइनदि खुलाई मसिंग सुना थिंगलि हाइना लौबु याय अदुबु लेबक थीबदि चिंगदा खुलाई मसिंग कया थिंगलक्रे हाइबदु खंगबा ngamde नोंगम नत्रगा नोंगमदि सोइदना तोंगान तोंगान लेंगाक सेंबा पामलिबा फुरुपसिंगना लांदारकपि याबगी फियम लei अदुन अखोय पुने सेक्शन मिनसि हाइनसु फोर्स की प्रेसिडेंट फुंगदोकी हाइरे नकल अमरोमदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मतंग डिमांड सेंटर न खन्नरोय हाइना होम मिनिस्टर अमित शाह न फुंगदोखरे मणिपुर कुकीजो ओइबा यूनियन टेरिटोरी अमा गी स्टेटस मखादा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमा डिमांड तौरिब वफम सेंटर न खन्नरोय अमदि डिमांड असिद यासिनब तौरोय हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह न मणिपुरी गवर्नर अजय कुमार बालादा सेंटर की मयक सेंगबा वा फिरेप खंगहलकरे हाइरे दी ट्रिब्यून फंगबा थाजनिंगै ओइबा पावमगी लिखुल मतुंग इना था असिगी तांग अमदा दिल्ली दे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह न चेयर लौदुना पांथोखिबा अवांगबा थाकी सिक्युरिटी की मिफमदा मणिपुरदा कुकीजो कम्युनिटी की ओइबा यूनियन टेरिटोरी स्टेटस की मखादा मखोइगी तोखाइबा एडमिनिस्ट्रेशन अमा डिमांड तौरिबा असि खन्नबा चटनबा यारोइदबा डिमांड ओइबना वफम असिदा सेंटरना मौंग अमतदा यासिनबा तौरोय हाइना होम मिनिस्टर की माइकैदगी मिफम अदुदा सरुक याखिबा मणिपुरी गवर्नर अमदि होम मिनिस्ट्री मकोक थोंग ऑफिशियल सिंगदा मयक सेंगना खंगनगी हाइरे अमरोमदा सेंटर का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु एग्रीमेंट साइन तौनरिबा ललहौलुप सिंग कैडर सिंगना मियाम तिनबा मफम सिंगदा फोंगना नोंगमै पाइदन चटपा उरे असिगुम्बा सुगी ग्राउंड रूल काइबा याबा तौदनबा मखोइदा खंगनबग लोइनना मसा मसागी डिजिग्नेटेड केप सिंगदा लेहल्लो करिगुम्बा मतुंगदा मियाम तिन मफम सिंगदा कैडर सिंग असिना
nongai paidun chatlabadi makhogi mathakta akanma thabuk lokhatnabasu Union Home Minister Amit Shah na makok thong official singda pautak pigi hairi Manipur dagi Myanmar romda amadi Myanmar dagi Manipur da border lansil laktun changlakpa miyoi kudimak police na makhogi identity mayik sena khangnaba thabuk lokhatpaga loinana Myanmar dagi Manipur da changlakpa miyoi sing makhoi da issue toba inner line permit system matung ina sayula madagi henna Manipur da laihandana basu Union Home Minister akan instruction piki loinana sahi aniram chatharliba ethnic violence asida amanga ta thokan graba dharma ga mari leina bamhamsing laisang church amadi moksna singba amanga ta thokraba sing athuba matamda amuk semjin sajinbagi thabuk lokhatna basu khanghan ki hairi mifam maduda saruk yaroba governor Ajoy Kumar Balana Imphal hek halakpaga Manipur Chief Secretary Prasanta Kumar Singh amasung DGP Rajib Singh amasung Security Advisor Kuldeep Singh yauna Raj Bhavan awang muthakki mifam ama pangthoktuna Union Home Minister Amit Shah na pirakpa instruction sing makok thongba official sing da khangan baga loinana thabak oina pangthoknanaba akhanaba mifam kawkhibasu leikrabani India government Manipur wathoki waroshin karamba matamda purakadoribagi haibadu miyamda khanghanba chummi hojik leiribu wathok asigi waroshin puroknaba hotnari haiduna waroshin leitaba thodok wathoksingna miyamgi punchirolda awaba saitheng kaya nanghaliba asigi maram karigino haibu wahang leklib asi afaba khudam natte Central government wathok asigi waroshin akaknaba atenba matamgi manungda purakpa ngamgani haibasi Manipurgi miyam khakta natana lebak asigi miyam punamana khangi adubu lengakna loishiningba matamda loishinba ngamba wathok asigi waroshin puraktana leiriba asigi nungi oiba aronba ama leirabra haibisini thoklibu wathok asigi horokphamdi chinkuki jo narco terrorist singna Indo Myanmar ngamkhaida logi wangmada changchillaktuna lebak asigi state Manipurda huran lonada khunda leita sillaba matung makhoigi oiba tongan lebak ama semnanaba landarakhibani lebak asigi mathakta mirebak masasing landadun apunbagi saktam thukainanaba war crime chatthakliba yeknaba singi mayokta India government military gi oiba operation chathabagi mahut wari sanaga waroshin puknanabu hotnari haiduna political gi oiba issue oihananabu hotnari ba asigi maram karigino haibudu central government miyamda khanghanba chummi wathok asi matam sang waroshin proktana leirimakhai miyamgi mafamda putning wakhal leita dabaga loinana landarakliba sing thiengnanaba makhal makha kayagi phirep amukka hana lorokpa yai India government state asigi miyamgi lengak popular government inturaga president rule lengak thamduna thoklibu wathok ki waroshin proknanaba khongthangsing lokhalakpa leirabasu landarakliba singi maikaidagidi makhogi demand separate administration phangdriba phawba khongpham handukloi haibagi khongpham chesilhalli President rule lengakna loan yadaba khulaiching thaduknabagi tangkak anijak pikhiba matamgi manungda apunbagi saktam ngakliba khunja maitei singi maikaidagidi lengakta khulaiching thingatkre adubu landarakliba chinkuki jogi maikaidagidi makhogi demand phangdri phawba khulai thadukloi haibagi phirep lawbagi mathakta security force ta khuthabagi thabaksing phawba chathrakpagi wathok leiri Union Home Minister Amit Shah na ngarang March tang 9 dagi National Highway yaun lambi singda miyam 8 apan yauduna free movement yahalagani haina khangan kibagi matung ina Manipur tampakta based tobu lup kun henbagi apunba Federation of Civil Society Organization na Chingi district singda leiba Kukijo community singi mafamda miyamgi khongchat chatnanaba mangjowna lothokibagi matung ina ngarang maski tang 9 da rally chatnaba hotnabada President Rulengang atingwa pibadagi mapung panas ankide loinana kotugi maikaidagisu kuki area sing rally adu chatpa yaru haibi atingwa thamduna leikibani ammaromda laingangna security akanma section thoranga loinana National Highway to Imphal Dimapur lambi amasung Churachampur phawbo chatnanaba Manipur State Road Transport ki bus ani airport tagi lamtha khibada kuki singna kangla tombi khare henduklaga gangpi phaida nungnu thomjinduna attack tarokpadagi security gi maikaidagi tear gas shell kap amadi lathi charge tawbud asu open kaya thoki tidim lambi gi sisipur gi torbungda kuki singna athingba pirakhibadagi madugi mayokta tear gas kaptuna tan khaibagi thodok singa loinana bus amasung gaina chingma kaya sumai thadoki thodok sing asidagi khangma ngamlibadi central government na miyamna lambi chatpada ai apan thokhalloi haikibadu mai pakli haina logodra natraga mai thiri haina logodoribra haibisuni Manipur wathoki waroshin prokpagi akaknaba matam lauthokpa ngamdriba karigino apunbagi saktam ngakliba khunja singdagi khulai lokhatkre adubu
ꯁꯤꯡꯅꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯧꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠꯅꯀꯣꯡ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯕ ꯏꯄꯥꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯔ ꯀꯃꯦꯟ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭राꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ